kwa tombe kana asino no ni kanene peka induka kakandini uka kanene kaukaza na kwenda kuna nesa kanene kuna nesa nikimbie we masi wala uwi nikimbie ma Tota mboka no peka induka mzumbote the whole of last week Wekala ona ma-stress tu na kuba hainde. Yes. And no weta stand no we kana tena kuma last week no weta. Ni pesi yo. Pepa ndo tu bikie. Wese ndiye netwa ikie mapasta muno. Are we together? Yeah. Ningalikosia Simwezu yao. Ningalikosia cost. Ningalikosia cost. Na jamaa ito Mackenzie Ndenge. Yes. Ndo mafast. Must have mpaka mbakomene nangai. Kwa wetu yake watu ando basi tozo. Iwa. Ninazo miati starve until you meet the Christ. Yani ni why lost starve. Yani why lost yako ya nikanokwe wakwa ukadie tune. Eze kibicha bazo zetu Mackenzie. Nyende ndo kinena muno na muno. Nione katina muma kana mati imake kana kitumi niki yani bibilia itiati nitu isio tundwa. Yes. Angu rabi yes jambe stop anweze kana wena stano kana whether ali wako ki wako wako ni wasilikali nande kwa no mali asilikali we mali asilikali kwa ona ndwala manokie ma fast jambe nimekweza maibingwa makoni kwa mata ile obwa nimeubingwa makoni na kiyo kibingwa na kiyo by the way kibingwa iyo maundu wange maende na ukitika we na yani mundu wake ingiwe ni pastor wake na kwa ndiye ndo nena no ndiye ngo nena Nene nando ni maboys zindu pio madwa ya mapasta kanisani madwa kanio yani weekend waneza bio ye what is that no bro okangwonie yani ukalika ngale ba ukadina gonda eze kundo kwena wanako ukadio kaboyewe mboye zwe taboyewe obalo wa boya ate nje Jarvis kitwe kiyo kengwa kutangiwa tiko tundwa tambebu kutangiwa tiko tundwa tiba kukanyo tangiyo no tumani zindu izu teke okwatanya teko ziki akateka semu WhatsApp group pe kutangiwa ana pe utundu na pe utumanu tano ndo ambombe ya nye tamundu niti kuya nikanani kwe nedi etune wanga Filomena mwilo etu kwa ya mwenye Zano kwa wene etu ya kuye bandu ukatwa ndo kama kwa ninza ukatungileta etu kwa ya mwenye yes stopper tuache ujinga stopper tuweke utumana teke utumana na kiuyona ukona mundu mundi usuku yatuweta utangiyo na kutundwa ukama basta no wena stopper mukali bandu olibani lobi witi Mombasa oiba almost ingilile ukadio kaboye wakiwoke wakaka kiwokiendo keke muhimu kana kiwokiendo kanye kiwokinge kaki nakitamba ukuja wa mina kiwoe ba ilobi ukala Mombasa luka kaje kingi Mombasa haya ekani na kwa nini tweke ikoza gospel truth ilato atabene pastor pastor no mundu lakini akitekweza ni mundu ni wolo tuningai akutabia so amina kukuhubiria it's up to you uise ige la kuhubiria na percentage la ukosa na ila utia no itia chao na no ukitumia unaoni ela ingi ayi wokwata simo otingiseu ai na mwekeo ai utebika wakana simo yako ikeza ngilima na tatu itatoka wapi ndio mena baike ndo taita mundu ai unaona kukoma sana etele kwa ni wajinga ni wandika je kagoma ndio mbogea ngari na ngo na nwe spike zuru we ilikisi we ya wondu kwamba tia simu wewe imbeza zikida sikweza singebeze itatoka wapi ona leo gino kagina na yao ambade ndio kanoka kina kibelane yamba like I know you and omokeleti lakini ando tundu mwedikisi we are not against my pastor but a preaching sisi a percentage ila ukosa na ndio getumi stano no na ela mapasta kwethe iwe na udhasio waka na we can have as many churches as we want tuithe na makanisa maingi ndo batona it's okay. Lakini stano kila kika mtu unga yeye si na ge mtu unge Catholic
na MBC sino ministry mweke sinywe pese yukiucha mapasta na to here against the gospel lakini yes matu ibatu tabia mwene ndi ukweli tuweki Mukengwa tudio kanisa edikise utonombia ne fast Athiani na nigituni ufast ya wina mboya ukwendo tabia ngai exactly ufast ya nikenda weba kwina ngai omotabi kaindo yes nikenda akusongie tiati ufast ukweni ayo kweneka no die tu yawo stano na stop na fasting yesu ku stano iweta the fast ya wana utumanu tibasti ya fast ya okay the pe masala onyo kale ni okanyo ka ni na Biblia no ya nikeda ona musori mundu wa science no kana mundu ume ake kala mitna monza tabita kiwo na taite ni ukwa yes wo wendo ukwe mundu mungake kala mitna tatu atewo ya na atewo nyoke woni ukwa wo wendo ukwe makanisa ni stano mapasta ni matabana siamu no yolua ku fast na ku fast ni kusio piu atukatai na bali binda utono nena na ngai nesa te binda jila ote yako ya yes ende kote yako ya kote ya wa kote ya kwemea ya kote yako ya na yote tumeona ona Islam ibinde medha na mwai wa ku fast Ramadhani yo sia bikasa hakumi na ile mabingo ama katumba muzele ta musele yes still stano mundu moka muito ndani wani ku fast yes dai to fast mundu moka muito kendo cha keli eda wena health condition ngoile take fast kendo cha katatu mundu mukawe kate wa we ndene we binda yake ya mwai pia ndai take fast tuache ujinga na ndebo stop ngwazi ati twilika iwanza ndebo ngwazi ati ningona pekendo ndongo ya zimio nenie na mukawa ke Ida Odinga maneni binalambe ya siasa ningona penda bata wa mbunge maitu maso mia regulations ya makanisa ngenda ma regulate wa ningenda yani queen na some of the pastors mekwazi enendi stano ukilaka ya musele na makobi zibanomba kwake akabona akelwa atono bingwa kanisa wake medukeze niwisi twati ya makanisa blindly yes na mwedikezi tu against we are not against na ku fast ni kuzino na asiati ufast yani kenda with the close to God yes umotabi kaindo wina kindu boya umotabi kaindo yes yuta mamse ma Arsenal tafadhali mu fast mambo fast tukadikesha Arsenal ne ndao malili kanya kindu kingi chaati pema ubote lo soma ba pe mundu ume wila ku fast enda ku fast mitha na miongwena uno Yesu wekie yes ende ndame mina akwiye kati agwa ndame mina nondo e fast no tundu wande unyoke wo paiki ndo na kinini oko ndo ikangotabie Yesu ndaye mundu na Yesu ndaye mwita wa mundu Yesu ni mwana wa ngai yes azani okay teleke mamse Arsenal